دینداری اما دوی ام تجاری هولدان کسین دین کم نبینن و مزگنی انجیل جمرا پیشکش دکن. لغزا جیانا ما یاگیانی. پاولوس لباوی بانگ کتایبتی هبو و بشک جوانگاوی جوابو. راستی اوه گو خدان دوی مجاری دا به پاولوس را زلال بو لدمه کن پشتی گوی باوری به مسیح آنی دما گو اول سریع شامه بو خدان به حنانیا را پیوی یگول شامه بو و جه پاولوس ده ترسیا بو باورمندن پاولوس وکی گوجرکی شاگرتن مسیح پی بهست بون لی خدان به حنانیا را چه گوت ده کارن شاگرتان نه 15-16 داجه را گوت لی بلی خدان جوی را گوت هره جبرگو او بونا گونا ویمن جنتوایان را جه قیرالان را و جلاون اسرائیل را بده بهستن حاجتی که بونا من هاتیه بکارتم جبر از نشانی وی بدم حوجده که گو او ده اخرانا ویمن دا چی قاسی تنگاسیه بکشینه پاولو جه دسپیکی دا دزانی بو گو او گازی جفایه بو جبرگو به دستخستنا ارمان جنگو جیراته خوستن ده ایش شو علم حوجه بکه داگو او براستی جی ببمینا یگو ام جیرا ده بیجن قصید ملت مزن جی پتروس را قصید جیهوان ده هاد گوتن و پاولوس قصید ملتم جاری که گاوا پاولوس جدیرا کورنتی را نویسی وی هن دردین گو تیرا درباز ده بورا اشکره کر و جسدمین گو جبو ویتشتی بکه نه سر بلندیه لی جبو پاراستن راستیا خواه وکی قصیده گو جبو جفایی هاتیه گازی کرن جبر گو ممستین دراوین ده باجار کورنتی دا هبون گو جخلکی را ده گوتن پاولوس قصیده دروه و ام قصیده راستینن پاولوس برسیف ده دا وان رخنیان گا ام دخوینن گو ویل سروی مجاره چه نویساندیه و گوتنن وی براستی جی عجیبن گا واگو هون لسر وی دفکرن نا گا واگو ام وی نویسه دخوینن هون عجب مایی دمینن لسر ایشاوی یا گوی کشاندیه جبو گو مزگینی انجیل بگهینه ما پاولوس ده وی آیاته دا گود ده 2 کورنتی 11 آیات 24 حیا 28 جعالی جهودان و 5 جاری جچلی یک کم کتک خوارم 3 جاری به چولخستین خوارم جاره کی هاتم کور کرم 3 جاری راستی قضا بحری هاتم شوکی او روژی که ده بحره و کریدا در باز کرم واتایا ده بحری دا تشتکی عجیبه چمکی افهمی نبسه بردوام دکه و ده بیجه گو ده رویتیا خواه دام راستی گلک تالوکویان هاد ده بیجه ده تالوکین چمان دا ده تالوکین ریبیران دا ده تالوکین نتوان دا ده تالوکین باجار دا ده تالوکین چوله دا ده تالوکین بحری دا ده تالوکین براین سخته دا دی ساجی اف نه همو تشت بو پاولوس بردوام دکه و ده 2 کورنتی 11 آیات 24 حتی 28 ده بیجه ده کده و زحمت دا گلک جاران ده بی خویه دا ده برچیبون دا گلک جاران ده روژیان دا ده سرمایه دا و ده تعذیبون دا مام غینی تشتن جدر وینا یا گو هر روز ده یجی قینه خما جبو هم و دیران اف گریانی اک مزن جبو پاولوس بو دما مروف به وان تشتان دفکره اف بسری خواه اشک مزن بو پر عجیب دمینن جقاسی جاوا و ایشا گو پاولوس کشان دا گو مزگینی انجیل خدا نیسا مسیح جمرا بینه بتی چکی و خلاتن گو اوی بستینا بفکرن لهون دزانن گو اوی به وان خلاتن چه بکم براستی وکی امی بکن امی جی باویجن هر لینگن خدان ایسا یگو امی دکته با پیخام یوحنا دا بخوینن امی پسنه خوده بدن امی تیچکان ببن لیچه ما جبوگو هر تم به ایسا مسیح عبادات خوده بکن
و ev tişt me dihêle got em bala xwe dûr bixin û bala xwe bidin ser her tiştê got xwe bi rûmet dike. Ji ber ku her tiştê got em ê mîras bistînin an xelat bistînin, ew ê got em pesnê Îsa Mesîh bidin Xuda û Xelaskarê me Îsa Mesîh. Lê bala xwe bidin, berteka Pawlos dema ew ji bo dêra Kolosî re dinivîsand. Ez niha ji bona we ke serkişandina xwe vê kêfxweş dibim. Dijwar e got ez vê tiştê kêfxweşî û êşê bi hev re xeyal bikim. Ez niha ji bona we ke serkişandina xwe ve kêfxweş dibim û kêmasiya tengehesiyên di oxira dêra got bedena Mesîh de ji aliyê min ve di bedena xwe de temam dikim. Bêguman Pawlos li wir nabêje got jefaya wî ji bo xelasiya wî bû. Trajediya dema ku mirov bi vê awayê difikirin. Geşê jin dibêjin got ew hevjîna xwe li bajarekî taybet bû, carekî ji caran dêrek mezin li ser jiyê hebû û rêya ku me digihîne wê dêrê gavên her bi çav hebûn. Xelk bi çokan dihatin û diçûn dêrê. Heya ku çokên wan birîn bibe û xwîn bibe, bêguman ew bawermend bûn ku bi vê awayê ji ber êşa wan wê ji wan re di dawiyê de jiyana herheyî hebe. Lê mebesta wî ji bo dersên wî ne ev bû aliyê xerabtir dibîne. Keşê jin çîrokê berdewam dike, dema em gihîştin jor û me tiştê di dêra de dît, li wir me şarlêtanên got ji wan re dibêjin doktorên efsûnî dît, ew li wir zaroktin dixwandin û dua ji bo pêker û wêneyên di hundirê dêrê de û di nav dêrê de hurmet ji rihên xerab re dikin. Meleyê berpirsiyar li meydanê bû, hên ritûyelên xrîstiyan dua dikir û sifreya got em jê re dibêjin şîva xwedan pêşkeş kir û ew bû ya got ders dida mirovan. Ji bo jiyana herheyî mîras bistînin, divê ew bîêşin tiştê ku Pawlos digot, ne ev bû. Jifaya ku Pawlos dikişand sedem têkiliya wî bi Îsa Mesîh bû. Êşin ku em dikişînin ji ber ku em hatine gazîkirin ku bibin xizmetkarên Xudan Mesîh. Ka em bela xwe bidin ya ku Pawlos di nameya xwe ya ji bo Kolosî 1:25 re çi got? Ez bona kelama Xwedê ya ji min re hatiye dayîn bûm xizmetkarê dêrê û mebesta pîrozên xwe ew in jî hû û milet yê ku bibin yek bi Îsa Mesîh. Bi yek laşî em di Mesîh de yek in û ev yekbûn dêra Îsa Mesîh e û ev rastiya ecîb e, me divê pirsiya ji bo fikirandin û bersivdanê. Tevî ku gelek xrîstiyan nehatine gazîkirin ku heman êşa ku Pawlos dîtiye ragirin, lê helwest û tevgera wî divê çawa bandorê li me hemû wan bike ku dibêjin em şagirtên Xudan Îsa Mesîhin. û ez dixwazim bêjim ku ez ji bo vê yekê spas dikim li helwest û tevgera Pawlos çawa bandorê li me hemû wan dike, yên ku dibêjin em şagirtên Xudan Îsa Mesîhin. Dema em bi vê mijarê difikirin ku ez çi qas spasdarim ji mirovên ku amedbûn û hên ji amedene ku êş û azaran ragirên da ku rastiyê ji me re bînin. Bihêlin ku ez bi pêşkeşkirina van gotinan Pawlos ji bo Kolosî re bi dawî bikim û ev gotin gelek bihêz e bi hejmara 27 dest pê dike, di Kolosî 1:27 heta 29 de dibêje, yanî Xwedê xwast bigihîne wan ku Mesîhê ku hêviya bilêndahiyê di wê dayî de, vê ya jî bona ku her mirovî di Mesîh de kamîlbûnê pêşkeş bikin, ji her mirovî re bi şerîetê û ji ber mirovê re bi hemû hikmeta wê hînkirînê vebang dikin. Bo vê yekê ez jî li gor kirînên vê yên bi qudretê ve dike. Bi jehd û xebatê vê têkosaşînê didim. Pawlos di van gotina di beşa dûdû de berdewam kir. Ji ber ez dixwazim hûn bizanibin ku divê bo we divê boyên lê Lawdîkayê ne û divê ji bo yên ti jarî wêje min nedîtine. Ez çi têkoşînek mezin didim da ku bila dilê wan metersiyê bibîne û bila di hezkirinê de yek bibim. Yanî bila bigihêjim hemû dewlemendiya
أو لداريا هنكريني ضايع ورزا خودي مسيحي جو همو خزيني زانياري وزانيني تي وشارتيني ناس بكن يا خدان سبازي عتدكم جبو باولوس وبطرس وكسم دن ين إيش كشاندن جبوغو مزجنية إنجيل عيسى مسيح بجنن ما وهمو ميلاد جوتن آمين.